Ka Federation of Khasi State hapo kajingalam upa im laborious manik SEM ubalong unong ay buit batnong ay kitien ka Federation ha ka sautere unay lahar kalalej ban yakundu yulat ka jila UCH Vijay Shankar ban pinsngo halor ka rukom trekam bat ka rukom sinshar jong ka Khasi Hills Autonomous District Council ka Federation kalakino ba ka council kelas dang ban pinkulmar bat knyot yakatelong jong ka jing sinshar Khasi ka bade ban ne Habak ranch kilat pathai khubor, harian kejingnya kendu bot ulat upa em laborias manik SEM, uloong bak jingle palat put jong KHDC, kamdi show ban beteng, uloong bak jing thungs em kejing pen kens em, sordar bat lingdo kalong kalong rim kabla pilong yak federation ban leit ujor shaulan. Ula bin rap ru ba ka council kade ban long ke jinga da bar ke jinga rap ya ka rukom sinshar khasi hinrei kumalong minta kelas dang pin ban pinjot ya lo ke jong ka nongrim bat ya ka telong jong ke jing sinshar khasi shu ulo ong baha ka rukom sinshar ha ka bri khasi kadon ar kirwo lai kirwo bat san kirwo bat ka san kirwo kade ka rukom sinshar jong ka san dor bar u khasi Keciknya kenduk ke jengi ya ulat kedai kejuk kanong rem ha ka ba ki jingle palat pot yang ka desong sul ki klam kot shu pin phat che borok ki hima ki ra ki snong shu tang ka wang sim tang ka wang sardar tang ka wang bendo pat la shubo baik deki acting sa sisa ki acting pat pina pek PE di ki bakum no te ini tak kadau kalau penuh ini ba mula long shu wan shu snap namarka Federation Khasi State Earthwide Khasi State kadai ko pek ka baha kamiat dan barok arsan hima nadu dang sedang la form ka haka bakade kini keju ka federation ka balai soy iwe heading with it against annexation and the annex agreement ide ki signatories em hapo kan ka federation ki bade ki signatories haka jinga soy banyak snak dari India batla pediang yangi haka khatni utri August nice pa khat nice pa sa popra kamambot hadu shwa khat nice August kan so supra ni dei hi ki Himalaya ngi la jet la pai kajing mahapan jet sa Pakistan ni sa India sawaru no pangis no ka India tangba ndai basim bala merch sindan ndai ngile isno halogan ngrim jaga pangi soy yak insman accession but yak annex agreement namar mengidan kan tahu pak kata kalong mayaki hok kiriti kidustur ki hok long try jungi halang ndo ka siap kalong kur tong cai kesinsyar kada kibalong kibalong itna tamba kiba hata me sinsyar pai ba ijiet ka hapo ikut pada event pendek pasal teh toh kata ka di kejingwan kejungi namar ba ha kejing telun jeng selantam jeng por hadin balayo kita hasia ke 6 schedule ni isai kedar maka 6 schedule kadai ke spirit kejungka kadai to uphold and protect dan rai ka district council kumkalong sampai mentah ka weaponize penban ialah dia ban destroy penban the very fabric tenrai ba jong kasensyar khadar
jong kalong hok kalong try jong kajak menriu jengi kabawat ke Supreme Court berbarok ki board ki ong wa tribal claim ka khendau umla pan im master pai kabawat tribal pat hak jing long try udi wan don ye gari ti sinsha ni ya kita pan ban suki pasuki dekat desong su kam tam e menta kita pun nra pan ban ye ka telong ba kabadai ka jing ne ka jing sa jong kalong hok kalong try jong kalong ko kalong jai jong ka jai dia dia pada ni wasa ani abang nak wan piang kani abang nak was ngap jasyo kani na ta kata FKS ka yin da sni an man su ka wono hitep saya kira maka julong berukom lagi le kan ko palak threat man suspend ka dot be bagi jule pun tak tenrai ka demokrasi ka sya bang di mani ko chu head of states pada lele isu nyumla su ban su ngap ja ini ta kata kalau kan ikan orang Iwan show the head of states ban pen i ke balaja bani ke ke bu pat bu dei ban ne kalau ni bani ka jing le pala trong ko des sa kalau kan ke bentak buat ban pen syai kham tam kinong yalam jong is kesan patai bagi itu baro tiba keren ni kan kentir pila asensias ini pila mencapai ba undan kam sin syuk undan sensias sim cik yang kabang apa akin ngan keren mentakas henti kalong ban hikai syai kedar eki basu wat keren mani bakala mani alam bakan alam bakala pan ye ke ek pikiran kelam da tip nama don sensia siem hakari akabri newscom ka sensia siem kadan tang hari khar kadan tang Europe kadan har Russia pada kalian seorang percaya Henry ka sensia siem kumbaki ong kibakla kamdan hari akabri newscom kasensyar pajba kasensyar demokrasi at its finest kadai haka beri nyutrap nyuwasa namar mdan rok elemen dalilai ru haka kasensyar pajba ukon hasi namar las pensyong remeka haka yakiu kaya her hak sensyar kada hafal ada bakla kawai kanan ka check and balance kawai deina ta kata apa sutu syai kadar tu gi bakran ni ni kentir makin snobha ban snap jarno ban nem pelak kumkini kentir nakap marka penjam rengiu penban ni kejat mudul jengi kabadon ni kesensyar pajba kabajeliu baklanya tu ta kabalayok jingero haduk dalhi pat nganut bon ong kabakamba le si banyi kata ka Greek demokrasi ladangi menuju nama kesensyar hak beri hunu trap nyu basa lagi kadon kesensyar haki like kerwo ki ar kerwo haki san kerwo ramai maka tangan keren again and again man kapon man klimat maka sensyar hak beri hunu trap nyu basa lagi sensyar haki san kerwo ki san kerdan hak san darbar kabaka partai menta ka ong ka parliament kabaka partai menta ka ong assembly san haka san darbar maka taga san darbar ka jongi kedai
hakisan kerwa kisan kedan bitang kerwa awamot the smallest unit kadai kadarbar ye the second bigger unit kadai kadarbar kur hakaya kiu kaya her hakasan syar kada habala da bakla kawai kanan ka check and balance kawai pa deina da kata makwa tu syai kadar tu gi bakran yang ni kentin makin sengo bah ban sengap jarno ban nem pelaj kum kini kentin nah kap mar ka penjam rengiu pen ban ni kejak mudul jingi kabadon ni kesen syar pai ba ka bajeliu ba khlai hadu ta ka ba layok jingi ro hadu dalhi bat nganut ban ong ka ba khamba le si ban ni kata ka Greek demokrasi ladangi menuju namar kesen syar ha ka beri hunu trap nyu basa ka jingi kadang kesen syar hati like kerwa hati ar kerwa hati san kerwa khamai maka tangan keren again and again man kapon man klimat maka sensyar ha ka beri hunu trap nyu basa jingi sensyar haki san kerwa kisan ketan haka san darbar ka baka partai menta ka ong ka parlimen ka baka partai menta ka ong assembly san haka san darbar baka taka san darbar ka jongi kedai haki san kerwa kisan ketan bitang kerwa awamot the smallest unit kedai ka darbar ye the second bigger unit kedai ka darbar kur third unit kedai ka darbar shnong the fourth unit kedai ka darbar right the fourth unit kedai ke darbar right, the fifth unit kedai ke darbar hima. But habadon kini kisan kerwo kisan kadang kesenisya. Di bandon ru iboknya jaga. Pi ang chairman ne, pi ang dakatin menta presiden ne, pi ang secretary ne, tapi ang henrengi don la kajong ketan rai ke jemi. Ya kita kini punya ya kata darbar. But hapo kadar royeng ngidan ulong kini ulong kepa para persa hak kadar royeng iba pek juga kami eka sensya pek kebha kami kadar royeng ngidang iwan kadar dorkur ngidon ijet ye ulong kini rang ba yang dorkur bon pek bon penyai ya kabit kabiang kebha kami jeng ka kur ka jai ha ka long kur ka long jai ha ka long pha ka long man ha ka long try ka man try ha ka khando ka siap ha ka yo ka kwat ha ka yo ka pateng ha ka yo pateng pateng nang ta ha pilum lang se ki dar kur mi yo e ka dar sinong ha ka dar sinong la jit pat siu temen sinong nang ko sang yong temen sinong mon tang yo ba sinong on pek un punya e sinong bau temen sinong ka role yung orang sinong temen sinong siya ka long ban burom bar yu nong sinong dikta ka role bat hang ni la pek akmi e jing bit jing biang jong sinong ka ta then ni sawan ha ka dar rai ha ka bala lumlang i sinong bar khoi iyo e ko ka dar rai hang ta ro ji du sim rai nong do rai pasan rai dan lun perlun te song ikini baro kumulong dari India states barak khoi ki hak ka Union of India tika jongi shua bangini tips ka partai kan tips phang kata ngi la tos nu sarong bangila tip lupa ye ka bukum kata te song lang ngi khop ha ka hima bar ha ka hima idon usim kume bai ka darbar di ke jingkran na rakada ka sensias im abakala namar ukni ha ka darbar yeng nepah ka darbar yeng ulong kli enta ban punya kumju orang bakur orang bak sinong teman sinong udai bacie kumbalong la jiet iki hang tai kumju ta ro jiet yus i hang tai bat hang ta ka don ka darbar maki ki de kinong punya inong kmi inong ai bor ya ta ka darbar di na ta kata ka jingkran la Mapik la kasen chas im ne galak sen cepat tak. Kadi tangga jingpi. Pan ngada kerpat. Banum ang su kata. Datip dangam datau. Nama kadi ke insult. Ya existent
jong of a beautiful democracy. Kabanga si ong hadut dari a khasi democracy. Tongin sko sarong se ela ka jong mangidon. In kedobro iki weke. Ndeng inum teneng suai iki iki weke. Kani ke bukong santam kabak FKS kaya keren kaya penkan ma penkan maru ha ko bonon taksi. Ya kani ke jingsya. Anang mo uru nung sam yalam bakala. Hagini ginong liya tu. Sipang kani ke benta. Kabak ar. Kabakong san ko ipa keren kalong ta. Kadisong kadai maka spirit yang kadai ban uphold and protect. Ni kumma kalau mentah kamu siliapan ban. Bat nga itieng haduk kata-kata. Maka jing musilia jiki la jing musilia haduk ia katelong yu thiet tenrai. Kalawai jong hok long brio man brio jong gajaj mandiu jingi is at risk apan pareng pateng-teng. Is at risk. Namala raka telong kali ino the roots kali ino kajai mendir kampung sahur data namar ka jing sisya kalong ba kin pai jing le jing songsa haka jaka bakin long kinong yada ilong penman kinong klong ilong penman pas penman ki ai ban pendu pas ki ai penman ban bujili Jingkali kalong kalau rimba jengka kadi codification. Hendai tahu ain kemai penman. Ya ak penman kemaki deki legislative assembly and the parliament. Which is very very wrong. Baik kajingle kajingki. Hidon ka market ak. Lembaga market ak kila man sinai ki yo ki hat ki bahar kom banang penbahai ya ka yo ka hat ka de ka thet nang bo boduk basuk nong rap. Ulah banyo ador ka bapiang kita ki jauh jung kita songso. Haja ka bikin sinai kita, bikin penbahai kita, bikin pui ki rules and procedure kumno banya dai unong rap kumno ban penbiang ya ka karyang ya ka hai ka pateng. Hanrai khlong penban na ki hima. Iki yogi hat jung hima. Iki jingni jung hima. Ki bakikin sustain ya ka sensiat hadar. Buat penban dekat 1/8 share. Buat penban dekat 10% kelong. Haja kabadi maki ban ai seki hima seki sinong kita. Ki kelong penban. Kami simia phe la kemutu ikon senrang jengi kiba. Tu na yingkur rak sing lo. Apa hadu tau puat penban. Hap keren da kum kani kekentian nomor bani syai sendot. Tikidon ya kalenti ke bakin le ko khamha. Baik mentah lenyar nong rep kena kesertaan rekir kidon ni ka role kidon ke market act ilaban le so many things ban penbit ban penbiang ni kata jing tuna boleh ki mathawi de ki yo ki ha boleh li khlong penban na po hima boleh bu penban ya ki ban bom air suspend bom air suspend malapala ba ai suspend jadi ni dia kata kajingle jing rasul hajaka bahkan penek pensa pa penban bukan penduk this ni kadi ke pemensa ro data but abang itieng tam hang ni kalong ba lada hakajaka bagi codify sinaan kajing itieng jing kalong ba kan no si ka disongsul kan ne at disongsul kadi tangga temporary body Hakano kano kapor la no panduk with a simple majority jeng parliament. Kasulong tang sipor. Bala ay karo bakan penek pensa kita ki riti ki. Tenai la dama ki penban ki long penban ki tha penban ki ain ban pendam ki riti kajing kali kalong. La ki dam ki jayu. Jayu. Maka jing kali ke bakong santam ek ngabuh ni. Bat ke bang ong sai kedarang ni. Banya dai ke jait benrio ke jangi. Ha ki it ki hima. Ha ka sain darbadi ukhon khasi ka san karwa san katan. Don garong se. Nan dalapoi haka sau kasian. Banya khon banya dai ke jait benrio.
kadis konsulkam dan beniat. Kadan beniat tangman le bahaya iki himai sinong kita. Neda poisi sya haka sau kasian. Baka jaj menreu kapai haka temia dengan karyan. Kan mau kadis konsulkam dan beniat. Di tang hak sensyar san karwo san kadan. Haki it ki hima. Hangta dan korang ser yang kejaj menreu jani. Deina ta kata. Ia kan ikejingle jong kadis konsul ban khura. Naduk mentah kawai ke basai kedar kalong kebunyilah keren kau mana kalong baki khura mentah penban haduk ia kendo pasiap ki khura penban ia kepala codify haki hima ki anol penban ya ka ki pendu penban no ya ka haja ka benang pen klai these are the signs ki mensau haduk data man anol ban simik kendo ya jadi kamu mensah tu tetap bersungguh. Ngada kerman makin makin kenran dia nak nak ni. Nama kita hakalawai. Kejing nak jing sa. Jom kecai menteri kejung. Tekani nak kata, kadi kau ni kata, pengsan tem eru. An ai nuk saya ki. Anu bakal sungsulah bakal simik kendo. Ki ong hana banda simik kendo kin sa ais ki paduk. Akan raksiar. Kin ais ki paduk. Anai nuk saya pi. Kani mau tawar ngat hai tu sino mau tawar. Kani sino mau tawar hajan nehu. Pai nuk sa hang tu ki don ka khandau sinong. But ki ka sinong mau tawar ka ju ai haka khandau sinong jongki sinong rim yeng bat ikper ban rap yaman uboi poi nong sinong ubadi nong sinong ubala mi ye pala thalo jing gesan manu batip khambawan tu sinong menta la da kat sonsul ka ong ban simno makin sa ai ki beduk das tunat rais ki beduk so tunat kita lah itu tenre ka jing sisya pinye i wasai kedar la da ong bala sim ka dong sumra rais ki beduk kin ai neng kong ya no kin ai neng kong ye ki political affiliation jung ki em wei de ye ka tu parti tu yo nang kong but kaba ar kaba mensau tame kalong makin wan ra ka jing plumar ka jing rio ka jingit dung ka jingit tiet para mangi namar la danang namo lai kin aja ka syawar ha ba ai beduk utonong waram don su beduk tunong warang te khipuk boleh wan song begini kita tak ada ke wan sau tame aja ka ban create ka balance ye jingi e dai jing bakla tiak ke jongki kanon ra man ke jingi tung ke jingi tiak sistem ko hidan kalong ba tu ka sinong tu ka rai tu ka hima ka tip hama nu beri hak wan yo de kani ke jing le jongki ha beri kan ke jing sim ke khandau ni wan sau tu but pai balai ya ka kamram juga dusno kali ban codify balai ya kebala codify balai mentaki anak nar kilale ya ka way kin sale ni ka a kin sale ni ka lai ka sa ka san magajing tmui kalong ban centralize ha disconsul kita kajing kali junga kalong hatu ka disconsul ka di makamo ka parlimen ni ka legislative assembly mentau a idan tangga we po state ke jungi ke Meghalaya legislative assembly batau a idan ke parlimen hai India ki batau a lok sabha ba Rajya Sabha ka disconsul ka dei tang iwe ibenta iban ta ban yada ban uphold and protect ia kan ke judgment ke jungi handai kumaki ak menta I kumaki dei penman ke parlimen imadi ke legislative assembly gani baik se oki kai bukile ana wa se kedar nge ipas ke tu ke lan amendment ipas ke annulment pat pas yaki langsung pas
Kalau gubernur tangi I pada I kata ka history jungki tang study pada study kila ai order bar ke ki hima sinong hitam phim dei ban le kata ai kan ni kedoi ke ai kan ni kedoi ke jing agamai ke jing bom salia aku mungkin dimati on top ka hangamai barbor ka dei ke bom itana pat ka ban lam se jing jot dei na ka tao ngabo biang yang jingkar pan di song soi walk within your boundary. Don't weaponize. Ia kata ka bapidon. Pan penjat ika baladon. And at the moment, kini kila kata. Dena tak kata FKS kam la sya. Dan let you go benon tak singi tuan keren halau kata nurim. Pat ban kerpat itu kuat benon. On semua bahawan penbaik. Ya kan ini kau. Tiga respon pion aku benon pan. Hah? Kiga. Aku respon juga benon tip lah. Tip as a head of state sebar-baru. Anu ke kam. Fall within the constitution. Hah? Ya kata dia. Jadi banyak kata. Ia palat di constitution. Ya kata dia. Ala dia ke bawah. Dia kata apa tu bukan santai kalau gubernur dia bobi undang pek. Iki bagi submit. Iki bagi lapan I. Ini lapan I lamret cu iki jing sisya. But kumbolong undang pek ngindang apru. Iki bawa insayo ke kubur. Ni ke jubah dong gubernur. Kumang om pi kata empat lah man ong bawa gubernur ulet kum tahu nak kadi bawa kelang ngidang sulai. Ngidang si submit undang pek. Kendrai as always kajulong korkom hi la kanu abang kata kari common knowledge kanu golong percaya constitution kata hi it's a common knowledge hi ma mla ti ne kata Kanong ba bernihan kadon ha uput usam ha pedeng ka Assam bat Meghalaya ka we ka them artli ki jila ha ka benta jong ka Assam dan kumba ar phautli ki karkhana red category bat ka Central Pollution Control Board kalapin banaya ka te ka than kum ka jaka ka belong critically pollutant hang ta ka don ka air quality monitor ka balapin pa ya ka khubor bala pau prthai ha ka benta jong ka Meghalaya pan dan tang santli ki karkhana red category ka jo ka le air ka baya benta lang hinrai ka jingmi cha bo ka ya pher de na kata ka daw kini artli ki jila menta kis dang pen khre banthau ya ka joint action plan